bħala technical director mhuwiex xogħol biss li nieħu ħsieb it-tim tal-kbar. Fil-fatt bdejna billi fil-bidu ta' Ġunju meta ġejt meta ħtart technical director, l-għol bdejna li għamilna setup professjonali, għamilna setup ta' coaching staff, bdejna bil-coach Steve Fella, coach bravissimu, għandu l-pro license, ġibna physical trainer, ġibna goalkeeper coach, għanna kit manager, għanna assistant coach issa wkoll, ġifieri irnexxinna nagħmlu setup kemm jista' jkun professjonali, ukoll qed naħdmu fuq l-infrastruttura hawnhekk qed nippruvaw nimpruvjaw kemm jista' jkun, u issa wkoll bdejna t-tieni fażi li ġifieri nursery. Minn dejjem xtaqt li Sengla ikollhom nursery, bdejna ovvjament billi għamilna open day u ftaħnija kif kulħadd jaf il-nursery tagħna se tkun free of charge, unika nursery ġo Malta free of charge u s'issa diġà għandna fuq 50 tifel u tifla, ammont sabiħ ħafna u nispera li daw l-ammont ikomplu jiżdiedu tul is-sena.